خن برمس خينا أحكام رمضان كتاء أفرفادا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين كينيا كاليف غاري خن برمس خينا كتاء أفرفا درسي أحكام رمضانات. برمس خنا وجين ترتي غاري سنين جتشاتين إن شاء الله تعالى خنا درسي قويا الراتي والإنجينا نفان ديما سنين جنة. guyyaa irraa bakki irraa kaafnu akkuma yaadatan darsiilee dabarte keessatti namoota soomana furuun isaaniif halaal taatu yookaan namoota soomanni irratti hin jirre namoota hanga tokko wajjin ilaallee turre san keessa nama lama malee namni kaan hunduu qada kafalan namni musaafiraa gizee imala deeme soomana ni fura imaltuun qixaatu min al-azab akkuma nabiin jaan hedduu nama jabaatti kanaaf yeroo karaa deeman rabbiin nu laaffise nabiin nu laaffise nagarame rabbii irratti haa jiraatu akka soomana furru furree ichumaan hafu osoo hin taane gaafa galle gadaa dirqamanii kafalla akkasuma namni dhukkubsataan soomana ni fura dhibdeedhaa fi soomanni waliin namatti ulfaatan waan ta'eef ni fura walaakin furee akkasi dhiisuu osoo hin taane eega fayyee booda gadaa ni kafala akkasuma dubartiin garaa qabduu fi ta'u ilmoo hoosiftu akkasumas dubartiin laguun itti dhuftee fi tadhiini da'umsaatti jiru jarri kun hundinuu soomana yoo itti jabaatanii furan namni nifaasaa fi heydii qabu silaahu dirqama soomana furuun soomanuu sirraan qeebalamuun dilaa waan ta'eef ni fura gaafa xaaratee soomanni kun bee booda gada kafala akkasumatti dhiini da'umsaatti jirus tadhalte jechuun tun hundinuu soomana ni furan walaakin furanii chiinafu osoo hin taane gada kafalan jaarsi dullachi amata dhibbaanichi garagalee yookaan kachiin ga'inii isaa taatu ka soomanuu hin dandeenye fureeti guyyaa hundaa'uu miskiina nyaachisa akkasuma namni dhukkubsataan ka soomana kanaas hin fayyine ka kaan numa ciisu ka doktoroonni islaamaa ati zalaalamuu mattuu dhukkuba kanarraa fayyitee hin qulqullooytu jaaniin kunillee wayii nyaachisa fayyee soomanuun isaan kajeelamu waan ta'eef akkuma jaarsa dulloomee fi jaartii dulloomtee laalame wayii nyaachise jechuudha wanni isaan nyaachisan kun haala kameen nyaachisan waan jiru inshaallahu ta'ala wajjin laalla maa sifatu lixaamil ilcaajizi ani siyaami jaatti ara darsiin teenya mata duree irratti namni soomana soomanuu hin dandeenye haala kamiin nyaata miskiina nyaachisaa waan jiru wajjin laalla deebisaan ulamaa hin teenya goote karaa lamaan nyaata nyaachisaa jan namichi soomana soomanuu hin dandeenye kun karaan tokkoffaadha ayyasna'a xa'aaman wayad'u wal masaakiina ilayhi nyaata dalagee bilcheessee miskiinatti haamee nyaachisaa haala kanaan karaan tokko kanaa jan nyaata dalaydee qopheessitee miskiinatti haamtee nyaachisuu kun karaa tokko خرال لما فادا يفرق الطعام على المساكين سواء كان مطبوخا أم لا نياتا ولقبدي مسكين أداداتي فرتا بلشاتا ساته بلشاتا توباتوس مدان جرا ساته مدان بلشاتا ساته أدى هرتي مسكين أبخنو خرا خنان نياتي فماجن على كل حال خران التنياتي سن إذا دكتور جيلاني dhageeffachuu ture warri nu dura dabran gariin isaanii wali qabanii guyyaa ciidaa miskiinaaf bakka takka kannuu turanii jan akkasumatti guyyaa soomanni dura seenullee wali qabanii miskiina waan ittiin soomanu hin qabneef yoo kannanis numa dandeema waan jiruun eda sheekha keenya irraa dhagee ture rabbi umurii isaa nuuf haa dheereessu haaluma kanaan inshaallahu ta'ala Anas ibn Maalik faalleen gaafa dulloomanii soomana dadhaban waan guyyaa 30 wali qabanii bakka takka miskiinaaf kannuu turan guyyaa ciidaa san jechuudha haala kanaanis kannuuf ni dandeema akkaataan itti miskiina nyaachisan yookaan namni soomana hin dandeenye akkaataan itti midhaan firraa baasu haaluma kanaan tana bira kunna inshaallah maa hukumu suuri liman araada siyaam namni soomana soomanuu barbaadu hiraaba nyaachuun yookaan hiraabbachuun ahkaamni hiraabaa nama soomana soomanuu barbaaduuf akkami waan juutuu jira kana wajjin laallammas الأمر بالسهور على الاستحباب كما قرر هذا الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى واهن soomana yookaan nama soomanuu deemu hiraabatti ajajuun waan akkaan jaalatamtuudha hiraabbachuun isaa akkuma waan kana sabachiise Sheekh Muhammad Salih Al-Usaymin rabbi rahmata isaaniif haa godhu kama yusannu an yakuna suhuru fil juz'i al-akhir min al-layl halkan gara boodaati yeroon itti obboroo nyaatan yookaan yeroon itti hiraaba nyaatan yookaan yeroon itti suhura nyaatan halkan gara boodaati لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت كان جاء ارغم ربي توجه رابنه ثم قام الى الصلاه ايغي رابنه بودن تره خرا صلاه فجر كان خرا صلاه صبح خنا يچون رامني غم بودا يخاو ويت صلاه فجر دياته او فجر ان بان اندرتي تهود قبا وانجو حديث كان رابرنا
فقلت كم كان بين الأذان والسحور أذانا في راب جدتي حنقم تكاتو يرون لفجرينان قال قدر 50 آية قدري آيات شنتمت قران تكقفا أدام فقين غراغر ما قبن هرابا في سلاني حديثنا بخاري تخ مسلم أكسمت ملي ولقوله صلى الله عليه وسلم نبي كينيا كان لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطرة وأخر السهور أجن ومن غي خيري خيسته الراهن ديمتو وان فترة دورسني يخاو فترة جرجرسني فرايچو وان فرا جرجرسنين وان هراب بودان سنين ومن غي خير ما خيس جرني جنبي كينيا صلى الله عليه وسلم خيري خيس جراچو أمة توكو والنبس يخاو خيري خيس جراچو أمة موان بسرة فرا جرجر فتني هراب بودان فچور حديثني خامد ويحصل السهور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب هرابا وانا كم ناتيو اتين وهاتي كاتو هاقودتو اني المنما ناتو يخاهو وان لغي اتين كوچما إسا قودو دندو واني كنا لغاتي ساتهو ناتا ساتهو واني لچو هرابا بنمتاتي شربايو رويدي سومنتس گياد بدينو ناتس گياد روزي ناتو سوان فيتي ناتو كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح أكن نبي كينيا صلوات ربي وسلامه عليه حديث براقي سوان جان تسحروا فإن في السحور لبركة أمة خيّي هرابة هرابدا أبورو نياچو غيست يخاو هرابة نياچو غيست يخاو سورة نياچو غيست برخاداتو جرا هجن برخا من غيست أكسيبوت يو برباد قبين خي ميدان كي نياتا خي دغادي تي غيست أكسيبوت بربادان هرابة أبورو نياچو برباچ سادا أكن على ماذا يسن أن يفطر الصائم مال الرتي فروق بنمني سومنو يخاون من سومنا أنو لقلقل ويتفرو مال الرفرو قبا سنة نبي محمد نجار من ربي الرتي هاجراتو مال الرفرو دوانجو جلا لما الفطر على التمر فإن لم يجد فعلى ماء ودليله ما جاء عن سلمان بن عامر رضي الله عنه قال نمني ونتي فروق أبو سومنا يواركتي تمر فرو قبا yoo timiran harkatiin bishaani furuudha qaba kanarra ragaan hadiisa salmaan ibnu amiri akkana jaa salmaan qaala rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam idhaa kaana ahadukum saa'iman falyuftir ala tamri tokkoon keeysan soomana waggaa qabdan wayita furaan geeysee furuu deemtan timiratti haa furu wayita furaan geeyse tokkoon keeysan waggaa soomana qabu timiratti haa furu hijan fa'in lam yajidi tamra fa'ala almaa yoo timiran harkatiin bishaanitti haa furu fa'inna almaa tahuurun bishaanis bareedaadha bishaanis qulqulluudha itti furuudhaaf gahaadha yoo timiran harkatiin bishaanitti haa furuu hijan hadiisni jara shananiiti tirmiiziin hadiisni kun hasanii sahii hajan akkana wanti soomana balleeysan maal faadha waanjuu wajjiin laalla ammas mee darsiitan addaan murreeti kutaa shanaffaa irratti insha allahu ta'ala wajjiin laalla barattoota keenya jajjabaadhaa darsiisanii dabartuu hundaa'u hordofaa soomanaa jirtan qeebalamaa gootanii yookaahuu akka qeebalamaa ta'e isinirraa qeebalamee gara rabbiitti fudhatamaa tahee isiniif boru qabdi yookaan madaala isinii kaasuuf ahkaama isaa barachuun barbaachisaadha waan ta'eef darsiilee isinii dabartu tana sirnaan jala bu'aa hordofaa isiniin jennaa wabillaahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh